Be magnified, my Lord. Be magnified, my Lord. Be magnified, Lord Jesus. Be magnified, my Lord. 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 Be magnified. Be magnified. Be magnified. Be magnified. Be magnified. Be magnified. Your grace and mercy. Your grace and mercy. Your grace and mercy. Dear Lord, we stand this moment. We stand this moment because of you. Yes, your mighty hand. Your mighty hand. Your mighty hand. Your mighty hand. Be magnified. Be magnified. Yes. Your grace and mercy. Your grace and mercy. Your grace and mercy. Yes. We stand this moment. We stand this moment. It is not by might. It is not by power. Your mighty hand. Your mighty hand. Your mighty hand. Your mighty hand. He magnified. He magnified. He magnified. Lord, I remember. I remember all the mountains. Be magnified. Be magnified. Be magnified. Yes, I remember. I remember. You never leave us. You never forsake us. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. As I remember, we are summing the cause. If it was not for you, where would we be? We are summing. We are Pina Kosi. We are Pina. We are Pina. We are Pina. We are Pina. We are Pina Kosi. Omana fana na nawe. Omana chanawe. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Your grace and mercy. Inkosi yami. Ungumusa Nkosi. Siyabonga. We stand this moment. We stand this moment because of you. Your mighty hand. Your mighty hand. Your mighty hand. Your mighty hand. Lokufanele lithuma Nkosi.
ikufanele dibongo, fanelwe kukhondwa, fanelwe kudunyiswa, fanelwe kuphakanyiswa. Sihlalo sebukhosi sakho, ungcwele bakho, mhlaba wakho nelizulu lakho, konke lokuwe kuvela kuwe. Siyabonga uNkulunkulu wemusa nalamhla ekuseni egameni lika Jesu. Your grace, your mercy brought us through. We are celebrating the grace. We are celebrating the favor. We are celebrating your mercy. Babe siyabonga, akekho lofana nawe, akekho lonjengawe. Singayaphi Nkosi masuka kuwe, singabaleke laphi masuka ebukhoneni bakho. uNkulunkulu ongcwele, sithe kwembamba ngegameni lika Jesu, asinako lokunele, sithe unika wethini eliqobo lwethu kuwe. Babe siyabonga, uNkulunkulu ongcwele siyabonga. Sibonga umsalo ongaka losanele namuhla egameni lika Jesu. Sibonga kuphathwa sakho sandla egameni lika Jesu. Ekuseni Nkosi qhubeka uthi bonakalise, qhubeka babe uthi vete, in the mighty name of Jesus. Demonstrate your presence in the mighty name of Jesus. Labangene basindwa baphuma bathuliwe ngegama lika Jesu. Sibabata wena Nkulunkulu ongehluleki, wena lodala lokungekho ukwende kube khona. Babe siyabonga, siyabonga mnini mandla wonke, siyabonga dola lethu. Qhubeka usihole, wendele buhle nekudunyiswa kwelakho ligama, in Jesus mighty name. Hallelujah. Asasiweve siwevele uNkulunkulu. He is mighty. He is great. He is Jehovah. He is above everything. He existed the existence. We live just because He lives. We are more than conquerors just because He is on our side. We can do all through Christ who strengthens us. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Angithatha leli thuba bazalwane, ngihloniphele office lababe, uvusele kumake, uvusele ma-elders akhona, madikoni lakhona, makomiti lakhona, uvusele bomake, bobabe, banilabasha, uvusele Sunday school egameni lenkosi yethu Jesu. Nikhona bazalwane. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu lo sigcinile, wasipha ithuba lekuphila, and siya understand ukuthi we are living for a purpose. Asiphili nje to exist. There are things that we need to accomplish before we pass on. So kuyinsaya ke yangamunye nangamunye bazalwane ukuthi ahlala akhumbula ukuthi we are living for a purpose. Wakasimelane sibongo umntwana kaNkulunkulu bazalwane. Semathe malanga ngitse sithe bathi njengomntwana lakhaya bazalwane, silela bakubabe asithume khona. Namhla uthi akasayohlola lokuthi lele ngibathume kona bayakwenta yini. Siyakubonga ke nako lokho. Ngabe sengiyabaleka ke nakona ke lotawushabo nalabo laba khanza khona ngale. Inzaba yabo ngoba kusonakale lesonke. Inkosi yamusa inibusisa. Ngumntwana kaNkulunkulu bazalwane. Bese ngishilo ngiyakholwa. Ngingakathaka ukuthi ngicela kugcizelela kunasimemetelo bekakhuluma ngaso dokotela Nzebele. Lese junior youth ne youth uthi umfundisi ucele basale
akusibo bona bodwa abazalwane. Ucela nokuthi kuphindze kusale batali ikakhulu be-junior youth. Uthi angajabula nje umfundisi ukuthi batali be-junior youth basale nabo nabakhululeka labanye abazalwane. So kukhona la ufuna kwenda umlomdzala. So ngiyacela ukuthi simbambise batali nangabe unemntwana nje ikakhulu loka junior youth. I-youth seyiyatimelela seyikhulile bazalwane. Kepha nje na unemntwana loka junior youth siyacela ukuthi nawe usale unless there is an urgent matter. But nje singajabula lokuthi nalomntwana bonke abantwana babe khona. Inkosi yemsanibusise. Siyabonga bazalwane. Angicale ngekubonga vele bazalwane Nkosi yami libandla the support labasiniketa yona kulo msebenzi babe lasithuma wona le kanto zakhe lokuthi kusebenteke. It is through the support of the church. Sibongele leadership yakhe umfundisi, the effort labayifakako towards that project. Now uyibuka vele it's not an easy project. Na ukhashane ungacabanga ukuthi kuba lula lento, ayizange nje yabalula. But nje uNkulunkulu uholana konke. Uthi uNkulunkulu akawucala umsebenzi angawufezi. Waze wawucala nje wakhe. Siyathi usuthi awufeza. Inkosi yemusa inibusise. Ngeke ngibe mthe bazalwane. Ngidawufunza live nje. Bese siyakhuleka. Sitawukhululeka. Ngicela sivule amaBhayibheli ethu encwadini yaNehemiya. Loyo onqobayo ngomhlalisana magama lasemoyeni wami langafuna ukusuka na ufunza incwadi yaJeremiya 50 verse 51. Uthi Jeremiya yenene leseniphunyukile. Yenene leseniphunyukile enkembeni. Gejimani ningasemi. Akusiso sikhathi sekuma lesi bazalwane. Abona nje naso uphunyukile waphunyuka esitheni. Make sure ukuthi awusiniki isitha lithuba once again. Nasikhuluma ngaleti khathi leti Sathane umake sure ukuthi uthethe libandla ubukisa ngalo. Uyashengetisa ukuthi ungisathane lo nemaqhinga. Inkinga yethu sikhohle ukuthi Sathane lisela. And lisela lelitele kuba libulale bese liyabhubhisa. We are very unfortunate bazalwane kulesikhathi lesi. Ngeke ngathi ngena ku social network ngakhanza kulistwe abafundisi. Sebaba listile nje uyabona ukuthi nyalo kuhlekiswa ngabo.
Kuhlekiswa ngalabafundisi ngenxa yetinvo letentekile. But look very unfortunate ukuthi basahlekisa ngabo lelibandla lonke kuhlekiswa ngalo. Ngoba nakukhulunywa ngemuntu nje kuthiwa ngumfundisi vele kusuke kukhulunywa ngomholi welibandla and lokukholelwa ukuthi lo muntu loyo uhola abantu baholela uNkulunkulu. But lengifuna ukuveta bazalwane lokusemoyeni wami ukuthi naso uphunyukile. Gijima ungasemi. Ngamniki Sathane lithuba. Ngoba Sathane wathola lithuba umake sure ukuthi uyabukisa ngawe. Ingakho athi Paula mina nangithola lithuba legijima. I outpaced all of them. Uthi nje ngathola nje lithuba lokuthi angigijime, I made sure I run to win. Kulomncintiswano lwesikuwo lona akusiwe participator. Sisemncintiswaneni nje wokucompete and win. Uthi Paula nangabe ngithole lithuba legadla, ngadla mbambushilo baba esikole. Wathi akamasajwa Sathane. Because wamasaja yena ushaya mbamba. Kusale kubonakala ukuthi hayi umshayile kwaSathane. Wena lo sowuphunyukile. Gijima ungasemi. Gijima nje ungabuki nasemuva. Ngoba wabuka emuva ngenteke uguquka esidule sasawothi. Na ubuka emuva. Because Sathane uzama by all means ukuthi aye nebantu ezihogweni sakhe. uNkulunkulu akasidalelanga thine, wasidalela yena. But la kuzamako usaye nebantu. So wena lo sowuphunyukile. Gijima ungasemi. Ngicela lo uvule isiswade asifundzele bazalwane. Incwadi ya Nehemiya 4 verse. Ngathi nangibuka ngabona ukuthi bantu bakhathatekile ngako ngakhuluma kubo nakubaholi babo netindvuna tabo. Uthi Nehemiya la wabuka. Nasingakhuluma ngaNehemiya bazalwane. So one of the prophets of God. Labema baqina basima beba understanda ukuthi uNkulunkulu babiteleni. Ubabita ngesikhathi letmatima uNkulunkulu nakabita Nehemiya. Umbita ngesikhathi sive saka Israel sithunjiwe sonke. SiseBabylon. Lokubhlungu ukuthi sathi sithunjiwe lesive saka Israel siseBabylon nje kwaphinze kwathunjwa leBabylon. Kuthunjwa leBabylon nje inebathunjwa bayo lakhathi. Lokusho ukuthi nasikhuluma ngalesive saka Israel sona bese sithunjwe kabili. Sithunjwe ngilelive lelasithumba sekufika labanye bathumba lelive lelibathumbile. So icabanga ke lenkanankana labangene kuyo. Kuthi sowuphuma njani kule nkinga le labe bangene kuyo. Phela khumbula isuffering yema Israel eGibhithe. Yavela ngokuthi kuhambe lo abebati kufika kwabo. Yathi yavela isuffering yabo baqala babadigcila ngokuthi sekuhambe lo bekabati. In this case bebete bakuthunjiwe labazalwane laba. But ekuthunjweni kwabo kuphinze kuthunjwa leBabylon seyithunjwa iAssyria. Sebathunjwe kabili. Ngento empilweni uthumbeke kathu. Kabili kube likhuni kuphuma kulokuthunjwa. But akabongwe uNkulunkulu
lonemandla kwenta konke ngetulu kwanaku lesicabangako wamvusa Nehemaya nganasikhathi nasi lesimatima umvusa la Nehemaya so unesikhundla kwakhona lela athunjwe khona ngoba kuyento kube nesikhundla ekuthunjweni tithunjwa nje kuyento tibe netikhundla nje ekuthunjweni uzu enjoy uve ngathi usekhaya ngoba lesikhundla sakho usithola nje ekuthunjweni kumangalise ukuthi awu vele usenjoya mbamba but usithole ekuthunjweni la beka seva inkosi Nehemaya lekuthunjweni lokusho ukuthi kulokuthunjwa kwakhe uyarecognizewa ngendlela beka sebenta ngayo ngicabanga ukuthi kube bekungimi nje ngicabanga ukuthi bengidaba comfortable ngienjoy ukuhlala nemakhosi ngoba kumnanzi ukuhlala nemakhosi nakungathiwa nje siya competition kuya applyelwa nyalo lo applyela ukuthi yohlala nenkosi Mswati angagcwala ema applications uhlala nje siyosave inkosi Mswati ngoba kuyatiwa nale package yakhona ingcono ayifani nalamanye ama package so singa compete kwakhona la sondweni vele kube serious so Nehemaya ke kufika labanye bafika khona le11 lekwethunjwa basuka khona even la kaIsrael uyabuda kuthi uhamba njani le ekhaya la nisuka khona kuhamba njani le la sasuka ngoba sathana usangakuthumba uthi ukhumbula uthi nginalo likhaya uthi ukhumbula ema benefits okuba nelikhaya uyalikhumbula nelithempeli lawa ukhuleka khona ngoba ekuthunjweni akwendeki nje kube mnanzi mbamba uthi noma sowuva ngathi uya enjoy ababesigudla base bakukhumbuta labakhona uthi usithunjwa wena awusiwa la mbambamba bahle bakukhumbuta ukuthi wena akufuneka uhlale ube comfortable ene lokubhlungu ekuthunjweni kuyenteka nale identity yakho igcina iphelile kungenteka uye nguNehemaya but ufika ushi uyayibona nje kule scenario lesebeba kuyo bese kusesigabeni lokusisale bashintsha bangadiwa nokuthi bebayini ngoba sebathunjwe kabili uyabuta ke ngabe niphila njani le cela uqhubeke Ndlondlo ngathi ningadesabi letithateno khumbulani ukuthi simakathi mkhulu kangakanani nekuthi futhi wesabeka kangakanani nine nje kufanele nilwe nivikele bantfu besive sakini kuleli verse leli ke Nehemaya ufike la khona asa decide khona ukuthi ufuna kubuyela ekhaya ayovusa tindvonga yaseJerusalem lebetiwile le process yakhe yekuseva ngiyo leyamsida kuthi agcine ayithola le license yekubuyela emuva uNkulunkulu uyamvusa ngaleso sikhathi uvusa Nehemaya as a person who can be able kuthi ativuse tindvonga letiwile kuluma ngishito bazalwane ngathi kulamalanga lasiphila kuwo tindvonga tekukholwa tiwile masondweni liqiniso bazalwane masondweni sikhona emasondweni futhi sigcwele emasondweni futhi ngalesiye isikhathi siya participate but kukhona lokusalako sathane kukhona lazama kukuveta ukuthi naye uya exista
It is because thina sikhohliwe sithe sathina sagijima sabuke emuva. Nalo saphunyulile ujikile wabuye emuva. Sithe sesinzisiwe saqhubeka sathi thaphuta tindo lesithi shiye itolo. I-identity yethu ilimetwe kuthi asikalishiyi limuva lethu. Solo sibambelele kulo. As long as sibambelele kulo letindvonga letisibiyele, they are sinking down. uNkulunkulu abazalwane ngicela kusho naku uNkulunkulu akanenzaba nemuntu. But into lena enzaba nayo uNkulunkulu nginaku kwakhe lokula kuwe. It is the content la ifake kuwe. Lokwenda uNkulunkulu ukuthi bantwana bakaIsrayeli ahamba yobakhipha eGibhithe kunathi dethembiso. Uthi umfundisi wa following the covenant signs. Lokwenda ukuthi abakhiphe unakubeka kufakile. Wakufaka kubo. Yena besagadze kona uthi lo mhlaba utawumangala if ngingakuprove lokho. Because God uNkulunkulu lo dipruvako ukuthi ukhona. uNkulunkulu uyayiprove existence yakhe. Akasiye nje uNkulunkulu lo void. uNkulunkulu umake sure ukuthi la khona he proves his presence. Now uhamba naye mbamba utambona ukuthi ukhona. Uhamba naye mbamba. Asisho ukuthi ngeke experience ama hardships and challenges akhona, but now uhamba naye mbamba. He will prove his presence. He will prove his presence. Utativeta ukuthi ngikhona. Wakwativeta uNkulunkulu wativeta kulamanye majaha emaHebheru lamathathu. Bekahamba naye uNkulunkulu. Sebathethe bafaka esithandweni semlilo. Wonke umuntu bekabukile ukuthi ngabe kuyawuphumana umlotha muni lo yawubhekiswaphi. Wase uyavela. Aveta nje ebukhulu bakhe. Ngifuna ukuthi lo uNkulunkulu lo wethembekile uvusa ke Nehemaya. Uthi ke kuNehemaya akahambe ayovusa letindvonga. uNkulunkulu ufuna abantu nalamuhla. Nasengwane phakho yabafuna labatawuma bemesibinzi. Bathi ngifuna kumelela kukholwa. Ngivuse tindonga tekukholwa, ngibonakalise ukukholwa. Nako uNkulunkulu akucelako. Uyamthuma ke Nehemaya. Uyaya Nehemaya iyampermita inkosi lebe ikhona. Le nkosi ngenhlanhla ukuthi uNkulunkulu wenta ngemabomu ukuthi inkosi yase-Assyria kube ngile recognizeako uNkulunkulu. Ngoba amaBhabhiloni abengamrecognize uNkulunkulu. But uNkulunkulu emaBhabhiloni bekawathanza ngoba bekawasebenzisa kuthobisa tigwegwe. Tigwegwe bekatithobisa khona. Bawuthi nje ngamethelela kahle uNkulunkulu. Umetzelele bese uyakuyekelela etigwegweni. Uthi ungafika keBhabhiloni ngilabe kufike kuthotshiswe khona. Bese bayakufundzisa eBhabhiloni ngoba eBhabhiloni kuyakhontwa kunetithixo. Bawufika ufunze ukuthi kukhonta yini ngoba wena bowudlala lela bawukhonta khona. Bekakudemonstrate la emaBhabhilonians ukuthi umuntu akakhonta wenta njani. Abefika display ke emaBhabhilonians ukuthi nakukhontwa kahle kukhontwa kunje. Akunenzaba ukuthi kukhontwa tithixo, but wena funa ufunze ukuthi na ukhonta tithixo liyakhothamelwa. Uhlulekile ukukhothamela uNkulunkulu wakho angithi. La Babylon la ukhona utawukhothama. Ebazalwane asingahluleki ukukhonta uNkulunkulu ngoba utawufika eBhabhiloni.
naso ufike kahle eBhabhiloni utawukhothama utawungena uguqe phasi etindvumbeni tebantu useBhabhiloni la ukhona khona sesifikile simo usale ekuthunjweni so uyakwati ngisho ukukhanyisa utawufunza ukuthi kuyakhanyiswa kule live lebumnyama bonganikeli ngisho ukunikela la kithi but le utawufike unikele ngoba uyafundziswa ukuthi kuyakhontwa kulomhlaba ngeke uphile ungakhonti kulo ngeke uphile ungakhonti it's either ungangala noma ungangala but utawukhonta tawukhonda na ufika ke eBhabhiloni tigwegwe ngilabe kufike kuthotshiswe khona atiyekele uNkulunkulu athasetive tithi enjoy aphinza athi khumbule athi ngifuna kwakha igama lami ngabo laba ngifuna kwakha igama lami ngabo uthi ke kuNehemaya akahambe ayovusa letindwonga inkosi yemusa inbusisi this is a journey yemkristu tisavuka letindwonga adicidile njengoba na uvusa takho silana nje sitawuzama impilo tawuvusa tindwonga ingcenye ebusuku nasekuseni betihliphika but ke la sikhona lokusithe la sitawuzama kuvusa tona usativusa base bayavuka boSanballat bavuka boTobiya ngoba likholwa nalik assignment uyabona wena mina nhlanhla lokuthi ungavukeli wathi inkinga kusawukho assignment ngoba likholwa nalik assignments lisetawuba netinkinga lisetawuba challenged likholwa nalik assignment tinto nangabe tikuhambela kahle uyathi lo uNkulunkulu lo uthi noma udibana nayo le challenge umbone kahle ukuthi ulaceleni kwakho akasho uNkulunkulu ukuthi inkinga kaDonga ngathi khweshisa nani umbone ukuthi ula dude nawe uthi ke Nehemiya nabamvukela saluqhubeka ke makemsibi Dathi kube titsa tethu tive sesiyalwati loluzungu lwato nekuthi uNkulunkulu uwachithile masu ato sabuyela sonke libonzeni ngilona lo waconze emsebentini wakhe kusukela ngalelo langa ingcenye yalamadvodza akami yayakha bese kuthi lena lenye ingcenye ihlome ngetikhali nangemahawu asigcine lapho ke ndlondlo uthi la bazalwane bami uthi lititsa leti letinvukelako leti atinganethusi ningesabi futhi ningesatshiswa uthi do not be discouraged kusho Nehemiya utshela labazalwane lanabo la decide kuvusa letindwonga sesifikile sitha sitoba discourage bayakhuluma bathi ngabe vele bathi bendani ngoba kuyenteka uvuke esondweni bathi vele wendani ngoba nalokukholwa kwakho vela sikubona wendani nje vele ngabe kuqala ngaye yini uthi uqala ingoma kuqala ngaye yini vele kuqala ingoma wendani lona discouragement sitha asifuni ukuthi si-celebrate uNkulunkulu so baya discourage ke lana emva kwaloko ukuba discourage sebayaplotha ukuthi wo le discouragement ngathi ayisebenzi sebaplotha kuba attack it is when lapho Nehemiya ke athi lalelani la ningesatshiswa liqiniso bazalwane ukuthi la siphila khona ku current situation empeleni nasibuka letindvonga lebetidzilikile kwakufika isikhathi sokusivuke but
Sithi savuka sakhamuka sitha sabathreatenisha. Isikhathi sekuvusa indonga but ngeke sibalekele titha. Akunandzaba bazalwane ukuthi kuthiwani kulamalanga. Ikakhulu ngabafundisi labasonakale labasilimalele. But akusho ukuthi leti indonga asitiyeke leti phasi. Akusho ukuthi wena salukulahla ukukholwa kwakho. Futhi akusho ukuthi wena sowehlulekile. Awukahluleki. Kwesaba kwefika. Kwafikela wonke but nakafika ke Nehemiya abona ukuthi kwesaba sekubathumbile labantu uthi ningesabi. Qhubekani nisebenze. Lo nkulunkulu unani ngoba uNkulunkulu nakanathi akasatshiswa ngilutho. Inkosi emusa imbusise. Nakule nkulanzile bazalwane singakathandazi. Ngicela ngifake le slide 3 lapho Nkosi. Uthi remember God before any battle. Ngifuna ukuthi ni remember God before any battle. Inkinga yethu uthi ne sesiyakwati kulwa. Sesiyalwa, siyakhona kulwa, singakamconsult uNkulunkulu. Lesikwentako sitha sente ukuthi ufocus kuso. Uyabona kuhlupheka nakukufikele kahle. Bakufikela kahle uyakhohlwa ukuthi unaye uNkulunkulu. Tinkinga nasethi kufikele kahle ugcina uNkulunkulu umkhohliwe. But lala kuvetako Nehemiya uthi let us not focus on the problem. Le problem ikhona siyayibona ifikile bayas attack all sides. Ngoba siye sekukhuluma abazalwane sithi we are pressed all sides. Sithi asibotfoke kanti vele sibotfoke embamba. Ene lo kwenta sibotfoke embamba kuthi sibese siyakhohlwa. Sakhohlwa ukuthi kunaNkulunkulu. Because as long as the problems that akupressa wakhohlwa uNkulunkulu utawubotfoka. Inkosi emusa inibusise. Uthi ke Nehemiya lo uNkulunkulu lesimkhondako wethembekile. Angeke asishiye, angeke asilibale, utawuba nathi. Let us not focus on the problem. Because the problem brings fear. Asinga focus enkingeni, but let us have faith that our God is with us. As we raise the walls of Christianity, the great God is with us. Unathi yebazalwane kude lo munye lo taphinza market eKristu ngephandle kwakho. There is no one else. uNkulunkulu uthembe wena. Asiqhubeke Nkosi. Uthi ke lana Nehemiya ebazalwane bami sanini nikholwa ke kuthi lo uNkulunkulu lo unani nibe nisebenta ngoba kukholwa lokungenamsebenzi kufile kukholwa lo yebazalwane ngifuna lokuveta lokuthi lokutawusisita ekuphileni kwethu kuthi sithi sikholwa sibe simsebentela lo uNkulunkulu. Uyabona ukukholwa na uthi uyakholwa kodwa ubonakala usebentela uNkulunkulu. Ufana nokuthi wenda lide. Kuyasetshenziswa ukukholwa. You work out your salvation. You work for your God.
uyaphuma nje uma niphumile nje bazalwane ngilenye isaye yale niyentile yekuthi khandla kukhombisa ukuthi yathi ngiyazama kusebentela kukholwa kwami kuyasetshenziswa kukholwa so uthi ifaith nayo nangabe ungeke uyi-apply ayinamsebenzi. When you talk about faith, it's putting belief into practice. What you believe, you practice it. Inkosi yemusa inibusise. Uthi ke khumbulani uthi lo nkulunkulu unani bese niyalwa nilwe lebantu abakini nilwe bafati benu nilwe emadvodza enu nilwe ema-families enu ngoba lembi yebazalwane this gathering is not just for a joke. Ngiyangimangala nje umuntu wathi mina kadze ngagcina esontweni ngeke uyizwe ikhona lembi mageba uwedwa uthi ngabani labatawuma nawe balwe bakanye nawe. Umfundisi uyakhuluma ngepartnership yena nje uyakutshela ukuthi lokumsustainako kakhulu it is the partnership. So uthi ke lo mbhali loya fight and fight for your families. Inkosi yemusa inibusise. Lama verse endatifundisela abazalwane ngekudzaba yesikhathi ngicela sichubeke. Next slide inkosi. Next slide inkosi. Bese ngithi since faith requires action. Nqesi inkosi ngimlule ngikonisako. Remember the greater. Remember God is greater than every battle. Ukhuluma amagama ngalenyela ngaNkulunkulu bazalwane. Ukhuluma na Jehoshaphat. Jehoshaphat usembini. Ubhekene nembi. Uthi khumbula nako Jehoshaphat. Nelibandla lakho. Lembi lena lo ubhekene nayo ayisiyo yakho. Sihluleka kangaka abazalwane ukuthi sikhohliwe ukuthi ukuna uNkulunkulu. Sithe sasebenta sashayisana salimatana sase sifocasa kulo muntu lengilimetene naye safocasa la sehluleke khona kani lokumqoka ukuthi nasesifikile ebandleni sithandaza sishayisana bese siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu ukhona. Imbi loloyilwako ayisiyo yakho. Kahle kahle we are brotherlands. Akamele ngabe siyalwa. But timo tekuphila, timo tekusebenta kuyendeka sigcine sishayisana. But nangabe sonke besitawuthatha indzaba tethu sitimikise uNkulunkulu libandla beliyawuphila. Inkosi yemusa inibusise. Kunamagama lamanye lakhulunywa nguDavide. Na ufunza incwadi ya 1 Samuel 17:47. Ngicela silifunze lelo ndlondlo. 1 Samuel 17:47. Nekuthi bonke labantu lababuthene lapha bathi kuthi simakadze akasinzisi ngenkemba nangesikhali. Lo nkulunkulu lesimkhondako akusiye uNkulunkulu losinzisa ngenkemba nangesikhali. Ngobe impi ngeyasimakadze. Imbi yasimakadze. Nguye lotaninikela nonke etandleni tethu. Lana bekakhuluma ngaGoliath la abazalwane. Indzaba leniyatiko ukhuluma David ubukene nesichwaga lesingoliath ngoba ichwaga tikhona lo dibana nato nje empilweni yakho dimelane nawe but lengifuna ukuveta ukuthi
Yema ngabe khona sichwaka lesimembi kwakho. Khumbula. Khumbula ukuthi uNkulunkulu ukhona. Lembi ayisiyo yakho. Uthi nasasho uthi Davide lo ngikwatiko uthi nasalwile wanqoba uNkulunkulu. Tawubona noma ngangibani. Uthi wena bohamba naNkulunkulu. Inkosi yemsanibusise. Asiqhubeke Nkosi. Ngicela ubuyele emuva kancane ngathi khona lengikushilo. Principle 4. Iprinciple nje le. Uthi empini yakho lo dibene nayo. I-victory yakho wayithola kuKristu. Into lento elibandla lalimala. Into lento elibandla lagcine lide i-victory. Lagcine langabonakali. It is because we have forgotten. Ukuthi we are victorious. Lembi yaliwa. Lembi yanqotshwa. Insayelo lesiniketwe yona nyalo ukuthi sivuse indunga. Ngalamanye amagama sithi let us position ourselves. Let us position ourselves in a position leta uportraya ukuthi simaKristu. I-position leta uveta Kristu emangweni la siphila khona. Sithi position ukuthi sawuveta Kristu emi-17 la siphila khona. Bazalwane kuvusa indonga tekukholwa angeke kuvele ekukhulumeni. But kuvusa kwethu indonga tekukholwa kutawuvela ekuphileni. Kunengoma lethi your personal life is a true testimony. Ayikho into lendlula lokho. And ayikho imessage lendlula lokho. Akukho kushumayela lokwendlula lokho. Our greatest victory is salvation. Nasitawubambelela ensinzisweni kude lokuyawuma embikwethu. Diyawufika letimo dizame usishaya kepha asingeke sehluleke because siyati ukuthi sanqotshelwa. Kwethu is to position ourselves to portray Christ as a living God. Now ufunza Hebrews 12 verse 2. Uthi asibuke yena. Sibuke yena lo ngumqalisi nemphelelisi wekuphila kwethu. If ever sonke our full dependence will be on him. Kude lokuyawumelana nathi. Kwethu kumasibinzi singesabi difika timo dishaya. Ngoba tiyashaya kulamalanga. Yashaya. Kahle letimo letite kuko titosusa the focus yakho kuNkulunkulu. Bese unakatona. Kuke kuphele imali ekhaya. Dokotela iphele. Nase iphelile bese niyakhohlwa ukuthi le nkinga ngule mali lephelile. Bese nibukana nine nodwa. Kuthi nguwe lo icedzile. Bosokutsengelani lo. Senele silungisa nje netimoto zivamise kuba ama victims. Bese iyapha emotweni ngoba vele imali. Naku lobe ku-agent. Kanti phela nathi siye sicabanga ukuthi ku-agent ngoba kumele kuhanjwe la khaya. So bese iyasuka ifocus. Isuke eNkulunkulu. Kuhle nakhona nande uunderstand abazalwane kufika esigabeni la abantu khona ba decide ngisho kwehlukana benza bayimali. Kusuka le focus. Yasuka ifocus kuNkulunkulu. Kanti kube besikhumbulile
bathi this is the enemy. Sitha lesi. Sitha ibazalwane kufuna usibone sisaqhamuka nje uthi lesi. Sitawucitha umshado ke lesi. Na usibona nje sithamuka. Ufuna usheshe usibone ukuthi lesi sitha lesi. Kuyenteka nasesifike kahle kuguquke nje munye walabantwana bonke bente kahle bese munye akenti kahle. Banentele kahle ngisho emangweni bajabule banishayele tandla bese kuba munye. Wentela ukuthi nisuse le focus. Esikhundleni ukuthi siqhubeke celebrate ke nabala benta kahle bese sesinaka nangu. Nasinaka nangu siyamkhohlwa lo nkulunkulu losibambisile sisakhulisa laba. Ene funa sathi ukuthi kwayena lo thi uyaphunyuka lo nkulunkulu wakhe. Sitha sitawutsile tatindvonga. Tindvonga titsilikile bazalwane. Lesikolweni la ngisebenza khona kuke sabamba ukuthi bese kubhema le class lonke. Ngiyayibona lokho vapor lokufikile. Babhobosa la tula kule ceiling la beyihlala khona yale class le vapor. Tindvonga nasetidzilika. But as far as kwenteka kufuna bese siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu khona. Singabaganza sibabulale kona. Le nkinga le ayisiyo yakho. It is not for you. Ngeke uzuyikhone. Idzinga uNkulunkulu. Kuyadingeka sikhwice bazalwane sithathe ama position ethu sibatali. Yathi lento ngiyikhuluma ngokungcono ngoba ukhona umkhokheli nangu uyayikhumbula. Ngisebenza naye. Bebabhema bafake la tulo. Baya ngokuya ba graduate. Ba graduate naba graduate base lensango baqale bayifaka ku popcorn. Bayidle la classini. Bayiyekela lokuyifaka popcorn. Bayidla ihlada. Bayibhash. The walls are falling. But kudzinga abantu labatawuti position for the kids. Kudzinga abantu labatawuti position for the families. Kudzinga abantu labatawuti position for the pastors. Ebazalwane ngeke bathi thandazele labafundisi. Badzinga libandla. Badzinga uNkulunkulu. People who will pray for them, stand behind them. Labantu babantu sitha siyabazama sibanqobe. Bathi kudzinga abantu labatawukhumbula ukuthi ukhona uNkulunkulu. Longakhona kubenyula. Ibazalwane sibitelwe ekseni sitivuse letindvonga tekholwa. Let us present Christ as a living God. uNkulunkulu wethu akafani nalabanye baNkulunkulu. Uyaphila. Unemandla loNkulunkulu lo. Uyakhona ukusikhipha etimeni. Wakwakhipha Daniel ekhathe emgodini. Bebacabanga ukuthi emabhubesi ancagene ngaye. Ngoba siyenteka sisiye sitha sikuthathe nje sikufake la ucabanga khona ukuthi ngeke usabuya. But uNkulunkulu lo msala wethu insuku ngoba bekathi position ekahle. Daniel. What position kahle in such a way that wayehla uNkulunkulu lo msala ngiyathemba ukuthi la mabhubesi athi ayabuka. Abona Jesu. Athi lona ngeke sikhone kumudla lo. Ngomdali wethu lo.
because you cannot eat your creator. So ngiyacela bazalwane ukuthi inkosi ayisiside. Ayisiside. Let us take our position. Wawasikhuluma lenzaba lena uNkulunkulu ukhuluma nebantwana bakaIsrayeli. Nakumele badle eJericho. Wathi tisearch nini? Tihlele nini? Ebazalwane nyalo akusiso sikhathi sokuthi siphike ekugcekana. That time is over. As long as sitawuqhubeka sigcekane sibuke ukuthi wena mfundisi Dlamini wehluleke kuphi itolo. Kude la siyakhona. Because the time ngikukriticize nami ngiyawa. I'm falling. Sikhathi lesi sokuthi sithi uNkulunkulu awusiside. Sifuna kuphuma ngumgodzi nangu. Dawusikhipha uNkulunkulu. Dawusikhipha uNkulunkulu. Ngiphe slides ekugcina Nkosi sitawuthandaza. Uthi Nehemiah, do not be afraid. Sathane lakusebenzisako. Bazalwane, it is fear. Nakafuna ukucetha kahle nje fear. Uyeva ebhlungu ikakhulu. Labantu babethu labama girls. Abathe ubona ngathi angeke azathathwe, that is fear. Atikhanze angenelela kungamele angene khona ngoba emajaha sola kayekeli ayazama but langekho kule ndlela yakhe. It is fear of the unknown. Akayati future yakhe. It's true awuyati but ungesabi. Khumbula ukuthi uNkulunkulu ukhona. Lokumtoka ukuthi ulwele likusasa lakho. Ulwele khona kwakho. Ulwele uNkulunkulu wakho. Uthi Romans 10 verse 11. Labo labakholwa nguye abasoze bahlazeke. Uyabona na utawudecide. Udecide nje kholwa uNkulunkulu. Ihlazo ngeke lide kuwe. Titawubukeka into ngathi ihambi kahle ngathi atiti ngakuwe. Uyabona na ungabuka impilo ya Joseph. Joseph kwaba lihlazo. Banakabo bahlekisa ngaye kahle kahle. But remember ukuthi uNkulunkulu wamkhumbula. Wamkhumbula Joseph eveni lelingasila kubo. But ngiyakhumbula ukuthi the day abamitha bomnakabo safika sitha sathi lithuba lakho leli. It is your time to revenge. But lokwamsida kuthi bese uyakhumbula kuthi kwakulesikhundla lengikuso lesi la ngiphiche ngimprime minister ngibekwe uNkulunkulu. uNkulunkulu angeke azakushapisa. Wethu ukuthi let us position ourselves. Let us cover each other. Let us protect each other. Let us fight for each other. Let us stand for each other. Into la isebenzisa ko Satan nakafuna kuletha libandla ufika lidivide. Yabona inkinga nje ebandleni icala kuhliphikele kwama committee msawe Nkosi. Yabona kwahliphika kahle kwama committee project ya Satan is destroying the walls of the church. Ningavani nilakhathe komdini. Bese siyakhohlwa ukuthi khona uNkulunkulu. Lokutawusita bazalwane is to position ourselves instead of criticizing one another. Let us fight for each other. Let us stand against the enemy for each other. Let us protect each other.
Let us pray for each other. uNkulunkulu wethembekile tawusetfala. Impilo lenhle. Cela usithandazele. Nkosi. uNkulunkulu wemihlola menzi Oh my God and my Father, Shailen Ngulunkulu Tandla Bazalwane. This is His word. Thank you, Jesus. Let us clap hands for the servant of God once again. You are about to pray in the mighty name of Jesus Christ. Asashumayela umnguni, we are praying bazalwane Ngulunkulu beka la kimi lokuthi the strategy of the enemy is to make the church to forget emandla kaNkulunkulu. Iphethini ya Sathane ukuthi manje ke utele kutobulala abhubhise. But akakhona Sathane kubulala until ende wena ukuthi ukhohlwe ukuthi ungubani futhi uwabani. And that is why namuhla uNkulunkulu is taking us ukuthi let us remember. Because when we remember, it is like a war. We are launching a war. That is why David la khuluma ngayo umnguni before awise Goliath kwamele ukuthi aqala khumbule ukuthi manje ke itolo kufika libhubese kwafika libhela. And then wasinakakhumbula why declare lenvo like khumbula kongaNkulunkulu, and then he was able to declare ukuthi uNkulunkulu towenda inyalo. Bazalwane sithi nasa sitatimeni bese siyakhohlwa. Israel ngalesikhathi lesi lakhuluma ngaso umnguni Israel besakhohliwe ukuthi uNkulunkulu kwavula lwandle walivula bewela. Israel besakhohliwe ukuthi manje ke uNkulunkulu ke waletha imana yabase yehle ezulwini. Besakhohliwe Israel ukuthi uNkulunkulu wabahola ngensika, wabahola ngensika yifu nensika yemlilo. Ngiko ke nasakhala Nehemiah li half beat delibonza uthi manje ke remember the Lord your God, and if you remember and then you will be able to stand. Kude likholwa lelingema until you remember emandla kaNkulunkulu. Oh my God and my Father. Nanamuhla uNkulunkulu sisabuka our generation. Why? And sikhumbula lamandla kaNkulunkulu sikhumbula la kwendini. Uyabona nje solo kungihleti mina solo ngikhumbula siphambano la kimi ukuthi uNkulunkulu wentene siphambanweni. So uyakhuluma umnguni I remember ukuthi wentene ngengadi yakhe. And why? It is because now courage yaNkulunkulu bazalwane is not for me, it is not even for mnguni. It is not even for Dr. Mamba. It is not personal, but it is generational. Ngiyona uNkulunkulu kuJoshua info lafika wayenda wafika wathi manje ke when I stand strong and be courageous. Wakukhuluma kanengi lokho why uyathi ukuthi manje ke if you cannot be courageous then kusho ukuthi manje ke iagenda yaNkulunkulu in this generation ngeke size siqualify kuyifeza. Endinyalo as we are praying bazalwana. Now ulibuka leli verse kuthiwa manje ke bese kuba bafati ngingawuthi bomake kube ngemadvodzana kube ngebana mina ngisacela sibambane bandlala kaNkulunkulu from where you are kube khona umfulo mbambako, because now we want to remember the power of the cross of Jesus Christ. We want to remember the blood of the cross.
kuthi yenkulunkulu wentene kube khona umlombambako and we are traveling in prayer now. This is a warfare bazalwane egameni lika Jesu. We want to remember ukuthi kwendekane Pentecost ngoba lamandla lavusa Jesu kulabafile sola la ngekhathi kwethu. And as we remember bazalwane bese ke nyalo info lesitayithandazela sitawuthandazela ukuthi yenkulunkulu kuna nasisitukulwane sethu lesitukulwane lesibambana ngaso nyalo sifuna nje kukhumbule amandla esiphambano. And as sebambene from where you are ngiyacela ukuthi manje ke intercession must rise from your spirit. Ngiyacela ukuthi manje ke any prayer uthi Judah manje ke and now build yourself up and pray in the Holy Ghost higher and higher. Now this is a warfare bazalwane siyala nemadvozana ethu and lesikwenda lana is generational. And namuhla uthi uNkulunkulu because you have remembered me I will remember this house. I will remember your family. I will remember your relatives. I will remember your daughters. Bantu bakho netitukulwane tethu angeke kube dibhe mansango. Bantwana bakho angeke kube dinfo letiyophelele etshwaleni. Bantwa bethu angeke kube dinfo letiyophelele esitaladini. But there will be sons and daughters of the Most High God. Oh shata kamando ribo hasuyande. Latokobado sharamando suya hasukamando. We want to remember what happened at the cross of Calvary. Can you open our mouth and intercede from where you are? Oh, Shalamando Kosaya Brado Shelemando. From where you are, you can intercede, being led by the Spirit. Oh Lord, we remember what we have done. Oh my God and my Father, we remember the cross of Jesus Christ, the Son of the living God. We remember today, by your stripes we are healed. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Baba Nkulunkulu, sifuna kukhumbula namuhla lokwendile ngengati yakho. Sithe wena ngengati yakho Nkosi, tikhali netibabusi bendalo yebumnyama. Nkulunkulu wabephuqa, wabamuka amandla, wabathela ngehlazo esiphambanweni. In the name of Jesus Christ, the Son of the living. We want to use our mind. We want to use our mind as a weapon and remember what you have done. And remember what you have done. We want to remember you Nkulunkulu nasikula. We want to remember you Nkulunkulu uma sihambe tikolweni. We want to remember you Nkulunkulu uma sihambe enyuvesi. We want to remember you Nkulunkulu usiniketa abantwana. We want to remember you Nkulunkulu usinike imishado. We want to remember you. Oh shatalamando kosea ratalabado shetelemande iraba suketeremando irando shelemando. We want to remember uyasikhumbuta namuhla. Oh shalando kosea rade shenenemando lito kosaya rado shenemando. Sifuna kukhumbula Nkosi nga Israel kuthi umholile wamholela lwandle, wavula Nkosi lwandle bewela abantwana bakho. Sifuna kukhumbula Nkosi kuthi uthithekale nyelanga the Egyptians that we see, we shall see them no more. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Siyakhumbula Nkosi silibandla lakho, the church of Jesus Christ, the body of Christ. Oh my God and my Father, whatever the phase and the season, Nkulunkulu losifaka kulo libandla lakho. We don't want to forget. We don't want to be a generation that easily forget your power. Oh my God and my Father, my God and my Father, uyabakhumbula bantwana, uyabakhumbula bantwana. Oh my God and my Father, uyabakhumbula njengoba sikukhumbula. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Nkulunkulu kude bantwana labatawulahleka eBhabhiloni, kude bantwana
labatawukolonayizwa iBhabhilona basesonveni oshata kamando kude bantwana labataba ma-lesbians basesonveni kude bantwana labataba bogey basesonveni kude bantwana labatawuzakwa basebandleni lakho kude bantwana otsikamaya telebohashukamando ratakabaya letekebaseniahando rado shelemando elibahasuya kemando shenemando elibahasuya. Your agenda is generational. Silithethe kubatali bethu salithathe kubomkhulu bethu angeke lisale kahle. Remember our children, remember us, oh Lord, in the name of Jesus. We will stand in schools, we will stand in classes in the mighty name of Jesus Christ, the Son of Gute Banvana, that will be gangsters. Gute Banvana, Labataba 26, Nema 27, Nema Rafon, Nema Raftris, Oh Shatakabado, Rato Koseniama, Laba Ngulungulu, there will be prophetess, Laba Ngulungulu, there will be ministers, Oh Shenamando, Ratakabaya, Retekemando, Siabakumbuta, and the Siakumbula, Usinigemanda, Eguba Banfana Bangulungulu, Usinigemanda, Eguba Banfana Bangulungulu, Siteluanga Tulu. Oh my God and my Father, whatever that is born from above, overcometh the world. We are born from heaven in the mighty name of Jesus. Remember our families. Eshatia Kapado Ramando or Rata Kapando. We can counseling in this atmosphere every process of divorce. Oh Shenamando Ribaya in every phase. No mangabe se litwen, no mangabe se court, no mangabe gupi. Oh Lado Shete Kamando Rata Kapaya Lito Koseni Amando Reto Shenemando. Remember our families. Remember our families. Eledo Sheniahando Rado Shete Kamando. Siyakumbule mandla akho Nkosi aqale emakhaya besitangana njalo emakhaya sivuselele Nkosi while we remember you in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Remember Boba Bebetu, oh my God and my Father. Remember Boba Bebetu, oh Shetalamando Ratakabaya Eshetelemando. Remember Boba Bebetu, oh Lado Sheniando, oh Rito Koshiamando, oh Ngulungulu Pilago, Kutela Liauvimba, Likebolako, Alama families lawa, Kutela Tauvimba, Likebolako, Alabo Babelaba, Kutela Tauvimba, Likebolako, Nelbandalako, Ekameni Liga Jesu Christo, Wase Nazareth, the Son of the living God. Remember, Lord Jesus Christ, the ministers of the gospel. You will give a shepherd of your own heart in the body. Oh my God and my Father, my God and my Father, we stand in remembrance as your church. Oh Shetalamando, Rado Shenemaya, Irota Kapaya Shanamando. Remember Eswatini, remember Eswatini in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Father, we thank you. Wetembegile Nkulunkulu, wetembegile Nkosi, nasiphumalana Nkosi, kude lokutha usenda Nkosi, sikhohlwe emandla akho. Kude lokutha usenda Nkosi, sikhohlwe kuprovider wakho. Kude lokutha usenda Nkosi, sikhohlwe kuvikela kwakho. In every situation, bantwana bakho labatkhanze bakito, Nkulunkulu lone mandla. Namhla siyathandaza. Babe Nkulunkulu, kusuke kusikhumbuzo, usuke uthi remember me in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Babe Nkulunkulu, asesabi sisemigaqweni ngoba Nkulunkulu we are
conscious of your power. We know who we are and we know whose we are. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Father, this is your church, nkulunkulu lophilako. This is your gathering, nkulunkulu lonemandla. Oh, this is your assembly, Lord Jesus Christ. We thank you, nkulunkulu lophilako, kuthi Nkosi wena utawuqhubeka ume nathi, qhubeke Nkosi usiphe ingqondo letawenda singakhohlwa bukhulu bakho nemandla akho. Namuhla Nkosi, both let us remember, siyabonga nkulunkulu lonemandla, siyabonga Nkosi bukhona bakho, sesivumelene as a church. Siteka wena Nkosi savumelana emhlabeni nasezulwini kuba njalo. Sitela bandla lakho, whatever it declare illegally in this realm, even in heaven it is declared illegal. Whatever we permit and allow in this realm, even in heaven, it is so. In the mighty name of Jesus, whatever was legalized in my family's head for Babengulungulu, it is legalized in heaven. Whatever was declared illegally, Babengulungulu ngebanfana bethu. Oh my God and my Father, nangestukulwane sethu, even in heavens, it is declared illegally. Father, this is for your glory and for your honor. Babengulungulu, thank you for your servant Ngulungulu who ministered to us today. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Continue, Lord Jesus Christ, to mold him. Continue, Lord Jesus Christ, umakhe Nkosi, qhubeka utambule Nkosi. Ngulungulu wasenda umsebenzi wakho, uyibukile Nkosi umndeni wakhe, wabuka Nkosi isitukulwane sakhe. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba Ngulungulu, we honor you in Jesus' name. Amen. Ashayele Ngulungulu tanda bazalwane. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wamushe, wamushe, Baba, wamkhulu, umkhulu, Baba, thina siyavungela lumushe, Baba. Hallelujah. Siyabonga bazalwane, sesiyavala. But emoyeni wami kunalokuthi kulendzaba la ifundzisile babe Simelane kuthiwa ngiloyo walivusa macondzana naye libonza. Na ufunza nje uchubeka kuthiwa bobani nabobani balivusa macondzana nabo. Nabobani balivusa macondzana nabo. La moyeni wami ke kunalokuthi bazalwane, it is no longer time to generalize. Vusa macondzana nawe. Lala ubona khona, be specific. Lala ubona khona, pray until you see the results. Noma niyabambana bababili, kukhona nje la kungibusisa khona kakhulu. Kuthiwa lo babe walivusa nemantfombatana akhe. Noma kwakhe amadvodza isikhathi lesiningi. But lo babe lo macondzana naye abede bafana, waphuma nemantfombatana akhe, wavusa libonza. So na ubona la ubona khona, siyakhona bazalwane ukuthi bese uyakumakhelwane uyokhuluma lo mthana lapha lo mfati walapha asenihlangane nivuse libonza angisho selibonwa ngini ukuthi liyadzilika lapha asenihlangane nilivuse. Hallelujah. Cela sisukumeni bazalwane samukele sibusiso. Baba uNkulunkulu siyabonga umuhle sowusibusisile ngelivi lakho. Babe wethu lophakeme, siyabonga uNkulunkulu belilethu leli. Asikhone Nkosi kuphuma, sivuse macondzana nathi. Babe wethu lophakeme naseJericho, lathi naliwa libonza wathi ngiloyo akagijime angene la macondzana naye. uNkulunkulu wasezulwini, siyaticelela babe umusa, siyatixolisela. Nkosi selekelele saphatha tandvo sabhidlita macondzana nathi sithite nasibona ukuthi kuyawa sabhidlita kakhulu kodwa siyaticelela Nkosi namuhla umusa wekuvusa lala kungakhona sathi kahle thina Nkosi ukuthi sithi angeke sikhone kungena ngoba inkhatimulo yakho iyasivikela kodwa la ngekhathi uNkulunkulu siphatha tandvo sibhidlite siphe umusa Nkosi wekuvusa. Sesithi ke umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, luthando lwaBaba uNkulunkulu, nekuhlanganyela egameni la Jesu Kristu. Amen.
singabancobile siyancoba njalo siyancoba